El Land Transportation Office Region 9 ya principia implementa con el 5-año validity del driver's license efectivo este día. Na entrevista con el jefe de Licensing Division Dang Nurula, aquellos quien saka man renew lisensya ng opisina, el gozaya con el 5-año validity de lisensya. We're very much happy to inform our transacting public. Kay aki ka nato na Region 9 at last effectivity del validity of license driver's license is already 5 years. So estaba we were expecting by that November 14 supposed to be for implementation niya, but then it was moved to November 28 pero nuay lang siyempre por sige. Pero aura takya na di aton system. A mediante según di esta implementación, él tiene también aumento pago na sakada y renewal de lisensya. Pero no hay cambio o aumento na magarequerimientos na somete ina proseso. Si kere sila man renew di ila driver's license effective today, so 5 years el validity del di aton driver's license. But well, of course, tiyan tamin aumento na pagada of 235 pesos. So sa estaba el pre-renewal tapaga lang sila 417 and 63 cents. So aura is 652 ya and 63 cents. So as to requirements, no hay cosa ya cambia, no hay cosa ya aumenta mo lang syempre mga requirements. Para con un chauffeur si Jason, quien taman pila na licensing office para man proseso el su non-professional driver's license, grande ventaja esta implementación, haber dale con ele bastante tiempo recogisen. Menos problema y trabajo también según, siendo 5 años ya el validity de lisensya. At least pwede pa kita para si man rin otra vez pwede kita escondesin. Tasuhir el LTO con mga chauffeur di quien lisensya man expiria adentro na 60 dia para enderezar na oficina. Aviso del LTO con mga chauffeur, evita atrakan ng mga fixers, iman derecho na mismo opisina de Licensing Division. Crystal Almonia, Dateline, Zamboanga.